санадҳои энергетика ва захираҳои об, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва хадамоти алоқа пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфта. Зимнан сардорони якчанд раёсати прокуратураи генералӣ, прокуророни вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Қатлону Суғд ва прокуророни шаҳру ноҳияҳои Хорух, Хуросон, Балҷувон, шаҳри Туз, Зафаробод, Спитамин, Деваштич, Рашт, Файзобод, прокурори ҳарбии гарнизони Рашт аз ҳисоби кадрҳои ҷавону кордон ва соҳиби таҷрибаву собиқаи корӣ дар мақомот таъин карда шуданд. Бо қарорҳои ҳукумати кишвар, директори агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, муовини вазири энергетика ва захираҳои об, муовини якум ва муовинони сардори хадамоти алоқа, раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок, ректорони донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия, донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон, филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов ва донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит аз ҳисоби мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир таъин гардиданд. Прокурори вилояти Хатлон Назарзода Аваз бинобар сабаби риоя накардани санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳавӣ ва содир намудани кирдоре ки шаъну шарафи корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқро пас мезанад, аз вазифа озод ва аз мақомоти прокуратура хориҷ карда шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат ба кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарикунандаи мақомоти давлатӣ таъин намуданд ки вазифаи асосии онҳо пеш аз ҳама таъмини волояти қонун, амну субот, ҳифзи манфиатҳои давлат ва ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва омода намудани мутахассисони варзидаву забондон мебошад. ҳамчунин таъкид гардид ки вазифаҳои хизматии худро дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии кишвар бароҳ монанд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Содиқзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Содиқзода Хурсанд Сафар бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 ноябри соли 2025. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия озод намудани Файзулло. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Файзулло Машраб Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи байнидавлатии таҳсилоти олии донишгоҳи Славянии Тоҷикистон Россия озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе озод намудани Ғанизода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғанизода Рустам Ғафур бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори иҷроияи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш озод намудани Нориён. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Нориён Парвиз Исматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони варзиш озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок озод намудани Бахдавлатов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бахдавлатов Раҳмонбек Давлатбекович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025
درباره از وظیفه رکتوری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت آزاد نمودن زاکرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند زاکرزاده نصرتالله ملیک با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رکتوری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره از وظیفه معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن مرتضی زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند مرتضی زاده اهل‌دین قره‌خان با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره از وظیفه معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن گلوف. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند گلوف خال طالبویچ با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن محمدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند محمدزاده شریف سفرعلی معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره دیرکتوری مؤسسه دولتی مرکزی تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی خوتالان تعیین نمودن محمدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند محمدزاده جورابک دلیر دیرکتوری مؤسسه دولتی مرکزی تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی خوتالان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره دیرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سعیدزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعیدزاده شهباز میدان دیرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره رکتوری مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین نمودن ابراهیم زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند ابراهیم زاده الهام الدین رجبالی رکتوری مؤسسه بین دولتی تحصیلات عالی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان روسیه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره رکتوری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت تعیین نمودن احتمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند احتمزاده عبدالعلیم احتم رکتوری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره دیرکتوری اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لماناسوف در شهر دوشنبه تعیین نمودن فیضعلی زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند فیضعلی زاده بحرالله فیضعلی دیرکتوری اجرایی فیلیال دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لماناسوف در شهر دوشنبه تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2025 درباره رکتوری مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان تعیین نمودن سعدالله زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سعدالله زاده شهریار سعدالله رکتوری مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان تعیین کرده شود.
раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани нориён. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад нориён Парвиз Исматулло муовини якуми сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок таъин намудани Мирзо Ализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Мирзо Ализода Зоиршоҳ Раҷаб раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холназарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холназарзода Шоназар муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 2025 дар бораи муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холзода Толиб Маҳмадраҳим муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллозода Масрур Аҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 ноябри соли 2025. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Абдуллозода Масрур Аҳмад мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 3 ноябри соли 2025. 3 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар саммити дуюми ҷаҳонӣ оид ба рушди иҷтимоӣ ба давлати Қатар сафар карданд. сипас аз давлати Қатар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муҳтарам Доналд Трамп барои иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои қолаби Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба шаҳри Вашингтон сафар хоҳанд кард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. идомаи ахбор. Конституция санади ифодакунанда ва ҷавобгӯи ормону орзуи халқи тоҷик аст. احترام رعایت و اجرای کنستیتوسیا از شهروندان دانش بلند کسبی و معرفت حقوقی را تقاضا می‌نماید. در زمینه هدف‌های رشد در کشور تدبیرهای آبادانی وسعت می‌یابند. تجربه پیشقدم در باغداری، روشان، حاصل فراوان باغات، امید روزگاری پربرکت. خوجگیداران در اینجا نوع‌های گوناگونی سیب را برای فروش آماده نموده‌اند. مؤسسه‌های تحصیلاتی کشور به دوره تیرماه زمستان آماده گردیدند. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. وضع دورنما و دیگر کفالت‌های حقوقی مقام و نقش کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تحکیم نظام دولت‌داری نتیجه‌های نظررس را دارست. اینک 31 سال کنستیتوسیا محصول اندیشه ملی و ارزش‌های بنیادی خلق کشور میباشد، زیرا این حجت سرنوشت‌ساز محض با شرافت تحملگرایی و جسارت و متانت سیاسی با هم‌آوازی مردم صاحب معرفت تاجیک قبول گردیده امروز برای استواری پایه‌های دولت مستقل خدمت می‌نماید. شرح فخرالدین محمد یوسف.
таърихи ташаккул ва марҳилаҳои тай шуда. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки бахномаи миллат пазируфта шудааст, бо давраҳои муайяни таърихӣ имрӯз кафолати зиндагии шоиставу бо ифтихори давлатдорист. Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва бахномаи миллат дар роҳи эъмори давлатдории навини тоҷикон, пайвастани он бо ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳифзи манфиатҳои милливу давлатӣ, таъмини сулҳу собот ва ҳуқуқу озодиҳои инсон нақши барҷастаи таърихӣ дорад. Конституция ҳуҷҷатест ки ҳамчун сарчашмаи ташаккули низоми нави қонунгузорӣ, иштироки озодонаву васеъи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат ва идораи давлат таъмин намуда, барои ояндаи дурахшон замина фароҳам меорад. ин санади муҳим, бахнома ва шоҳсутуни давлат маҳсуб ёфта. қабулу амали он барои ҳар як шаҳрванд падидаи таърихиву тақдирсоз аст, зеро мардуми тоҷик бо майлу иродаи худ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ имконоти ҳуқуқии қабули бевосита санади волои миллии худро амалӣ сохта. бо шарофати он дар заминаи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пойдевори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии тоҷиконро таҳким бахшид. аз арафаи қабулшавии конститутсия то имрӯз 31 сол гузашт ва дар рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва молиявии иқтисодии кишварамон конститутсия нақши муҳим ва бузургро бозида истодааст. бояд қайд намоем ки конститутсияи кишвари мо тамоми соҳаи давлатдорӣ, муносибатҳои иҷтимоӣ, муносибатҳои сохторҳои давлатиро танзим менамояд ва ба ин танзимнамояш як тартибе дар ҳаёти мо ворид месозад. яъне гуфтан мумкин аст ки воқеан конститутсия ҳуҷҷати сарнавиштсоз аст. Конституция барои давлат ҳамчун қонуни асосӣ хизмат карда аз дигар қонунҳо бо хусусиятҳои хос фарқ мекунад. ин санади асосӣ пеш аз ҳама муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим дароварда, дорои қувваи баланди ҳуқуқӣ мебошад ки асоси сохтори конститутсиониро муайян ва бевосита амалӣ менамояд. ҳифзи арзишҳои миллӣ, таҳкими рукунҳои муҳими давлатдорӣ, худшиносӣ ва ифтихор аз дастовардҳои соҳиби истиқлоливу озодӣ самараи низоми судманди давлатдорист ки дар шароити кунунӣ дар заминаи пояи устувор. Конституция бо саодати миллат ва кафолати рушду тараqqиёти давлат аз ҷумла суботу амният ва ягонагӣ пойдор аст. бо дар назардошти ин, конституция маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. конституцияи кишвари мо дар қатори панҷгона конституцияҳои давлатҳои пешқадам ворид мешавад ва чунки конституцияи мо аз нигоҳи ҳуқуқшиносон яке аз ҳуҷҷатҳое мебошад ки воқеан арзишҳои демократӣ, арзишҳои башардӯстӣ, арзишҳои гуманистӣ дар он таҷассум ёфтааст. барои гузариш ба марҳилаи нави рушди ҷомеаи кишвар ба сӯи бунёди давлати ҳуқуқбунёди иҷтимоӣ ва ҷомеаи озоди шаҳрвандӣ, Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим ва муассир гузошт. дар заминаи меъёрҳои муқарраргардидаи бобу моддаҳои Конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаҳои мухталифи мамлакат тадриҷан рушд карда, барои сокинон шароити зиндагии шоиставу арзанда фароҳам омад. Тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини давлатдорӣ ба мақому манзалати шаҳрванд, ҳуқуқу озодиҳои инсон арҷ гузошта, таъмини зиндагии арзандаву босаодатро барои ҳар фарди кишвар бо асноди ҳуқуқиву меъёрӣ кафолат медиҳад. ин аст ки бо такя ба ин бахнома ва пояи устувори давлатдорӣ, инкишофи бемайлони иқтисодиву иҷтимоӣ таъмин шуда, дар заминаи якдиливу якпорчагии ватани азиз сокинон дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар мебаранд. ин ҳама аз бузургтарин ҷашни миллӣ истиқлолият манша гирифта дастовардҳо аз ҷумла низоми устувори давлатдорӣ ва пояҳои он арзиши олӣ дониста мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Ахбор. бинандаҳои арҷуманд, чанд лаҳза пеш ба мо иттилоъ расид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос намояндагони боломақоми давлати Қатар самимона истиқбол гирифтанд.
قبول کنستیتوسیا همچون حجت سرنوشت‌ساز در انکشاف دولتداری نوین تاجیکستان مرحله نوی تاریخی را آغاز بخشیده باعث دگرگونی‌های کلی در حیات سیاسی جامعه ما گردید. محض با شرافت کنستیتوسیا رکن‌های دولتداری، نظام حقوقی کشور و والایت قانون و ترتیبات حقوقی پایدار گردیده تاجیکستان بر راه رشد استوار قدم‌های با اعتماد گذاشت. بخشیده به تجلیل روزی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در وزارت و اداره‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های کشور چاره‌بینی‌های ادانه برگزار گردید. همکارانی ما گزارش میدن. در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به 31 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان کنفرانسی علمی و عملی تحت عنوان کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساس رشد دولت ملی دموکراتی برگزار گردید. قبول کنستیتوسیا از جمله دستاورد بزرگ ملت تاجیک به شمار می رود. کنستیتوسیا توانست در رشد و انکشاف جامعه، پیشرفت ساحه‌های مهم اقتصادیات مملکت نقش ارزشمند داشته باشد. کنستیتوسیا برای حفظ استقلال، برقرار نمودن فعالیت ساختارهای دولتی، تامین نمودن امنیت ملی، ترتیبات جمعیتی، مستحکم کردن زمینه‌های سیاسی و حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، شرایط مساعد حقوقی را فراهم آورد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در برابر مساعدت در رشد همه سمت‌های جامعه، بر رشد و تکامل علم کشور و زمینه مستحکم گذاشتن برای تحقیقات‌های علمی، همچنین وسعت بخشیدن به تهیه اثرهای علمی سطح بین‌المللی و به این وسیله باز هم بلند گردیدن نفوذ عالمان در مملکت و بیرون از آن مساعدت نموده است. کنستیتوسیا ثابت ساخت که خلق تمدن‌ساز و فرهنگی و آبادگری ما آن زمان توانست سند قبول کند که در حقیقت تجسمگر معافیت‌های ملی بوده، رشد با نظام دولت و حیات آسوده جامعه را تامین می‌نماید. این نقطه ضمن برگزاری همایش در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ابراز گردید. کنستیتوسیا برای تحکیم روند دموکراتیک‌رانی جامعه و بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی شرایط مساعد فراهم آورده در زمینه معیارهای آن فعالیت مقصدناک مقامات دولتی که به رشد فرهنگ، تجربه، غایه‌ها و ارزش‌های حقوقی روانه گردیدند به راه مانده شده است. ابراز گردید که در زمان معاصر یکی از نشانه‌های مهم دولتداری این داشتن رمزهای مقدس علل خصوص کنستیتوسیا بوده. محض در آن مسائل مهمترین دولتداری و ارزش‌های اعتراف نموده بشری مستحکم می‌گردند. همزمان گفته شد که اولین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال با راه رای پرسی عمومی خلقی قبول شده، با مرور زمان نشان داد که راه انتخاب نموده خلق تاجیکستان درست است. کنستیتوسیای مردمی تاجیکستان باز 10 سالها برای تامین استقلالیت دولتی، صلح و وحدت ملی و شکوفایی وطنمان خدمت می‌کند. برنامه فرهنگی فراغتی بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تحت عنوان کنستیتوسیا زمینه پیشرفت تاجیکستان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه شاه منصور پایتخت در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی جریان گرفت. تاکید شد که تشکل معرفت و تربیت حقوقی اهالی مسئله کلیدی دولت و حکومت به حساب رفته از روزهای نخستین به دست آوردن استقلال دولتی به این روند توجه خاصه روانه شد و در این زمینه یکچند سندهای معیاری حقوقی قبول گردیدند. امروز جمهوری تاجیکستان در وضعیت کاملا استوار اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار دارد که این فهمیش نو و مکمل معرفت حقوقی را تقاضا می‌نماید. در ادامه چاره‌بینی یک قطار کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، مؤسسه‌های حدودی ناحیه برای فعالیت پرثمر و تطبیق نقشه و برنامه و هدف‌های حکومت مملکت با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها سرفراز گردیدند. همچنین در این مراسم خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی که در فستیوال و آزمون‌ها فعالانه اشتراک نمودند با مکافات‌ها قدردانی شدند. همچنین در کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را با تشکیل یک همایش علمی معرفتی تجلیل نمودند. تاکید شد که قبول کنستیتوسیا برای تاجیکستان آغاز مرحله نوی دولتداری گردیده، در آن ارزش‌های عالی به مثل صاحب استقلالی، وحدت، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند
به طور واضح مقرر شدند. یعنی هر موفقیت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی محض به شرافت کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان امکان پذیر گردیده است. کنستیتوسیا نه تنها سند حقوقی بلکه رمز وحدت، ثبات و رشد و پیشرفت کشور برای تامین عدالت در مملکت و رشد تمام بخش‌ها زمینه فراهم ساخت. گفته شد در همایش در فرآورد یک قطار کارمندان فعال به این مناسبت با تحفه و سپاسنامه‌ها قدردانی شدند. با افتخار روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان، کنفرانس جمهوریوی علمی و نظریوی در موضوع مسائل کنستیتوسیونی، حفظ و تطبیق حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند در جمهوری تاجیکستان برگزار شد. ابراز شد که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چون حجت عالی حقوقی، سند سرنوشت‌ساز و شناسنامه دولت و ملت، راهنمای رسیدن به آرزوی آمال خلق، زمینه نظام حقوقی دولت، سرچشمه رشد قانونگذاری، کفیل حقوق و آزادی‌ها، تامینگر صاحب اختیاری دولت، انعکاسگر قانونیت و عدالت اجتماعی و بیانگر حاکمیت خلق، اینچنین تجسمگر پرینسیپ‌های خیرات‌سالاری و انسان محوری در مکتب سیاسی پیشوای ملت بوده، تجلیل جشن 31 سالگی قبول آن نشان ارزگذاری به این پدیده مقدس ملی از جانب شهروندان مملکت محسوب می‌شود. با صدا دادن سرود ملی چورابینی تنتنوی بخشیده به 31 سالگرد کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در تالار دانشگاه دولتی باختر آغاز گردید. ذکر کرده شد که کنستیتوسیا همچون قانون عالی دولت معین کننده مضمون و محتوای همه قانون‌های عملی کننده آن میباشد. کنستیتوسیا آرامی و ثبات جامعه، وحدت سیاسی و نظم و نظام را در حدود دولت، برقراری عدالت و کفالت امنیت را تامین میکند. بعد از قسم رسمی چورابینی، برنامه فرهنگی اهل هنر با سرود و ترانه و رقص‌های جذاب منظور جمع آمدگان گردانیده شد. در کالج طبی شهر باختر همایش با شکوه با اشتراک مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر مهمانان برگزار گردید. چورابینی به مناسبت تجلیل روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت دایر گردیده. هدف اساسی آن تحکیم حسی وطندوستی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی میان جوانان ارزیابی گردید. نخست اشتراکداران از نمایش دستاوردها و امکانیت‌های ساحه ورزش در کالج مذکور دیدن نموده، جهت امکانیت و دستاوردهای نظررس به اهل آموزگاران و دانشجویان اظهار منتداری نمودند. برآمدکنندگان اظهار داشتند که کنستیتوسیا همچون قانون عالی دولت معین کننده مضمون و محتوای همه قانون‌های عملی کننده آن میباشد. تاکید شد که کنستیتوسیا همچون سند عالی و معیارهای اساسی حقوقی به جوانان امکانیت میدهد تا در فضای صلح و ثبات زندگی و فعالیت نمایند. در فرجام به یک زمره دانشجویان فعال سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده شد. با استقبال روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر دوشنبه میدانچه زمانوی ورزشی مورد استفاده قرار گرفت. در رسم افتتاح میدانچه ورزشی برای فوتبال خرد مسئولان کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و آموزگاران و خوانندگان لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر دوشنبه اشتراک داشتند. ابراز گردید که با تطبیق سیاست ورزش پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت انشاءات و تالارهای برهوا و با طلبات زمان معاصر جوابگو بنیاد و نوسازی شده، بر رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش زمینه مساعد فراهم آورد. جای تاکید است که امروزها در شهر دوشنبه تدبیرهای مهم به خاطر تامین عمومیت ورزش و تحکیم طرز حیات سالم عملی گردیده، ترقی دادن ساحه ورزش و تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در بین نورسان و جوانان یکی از سمت‌های افضلیتناک فعالیت محسوب می‌شود. از این پس کارمندان و آموزگاران و دانشجویان لیسه کسبی پلی‌تکنیکی شهر دوشنبه در میدانچه معاصر با ورزش مشغول شده، در آن مسابقه‌ها نیز گذرانیده می‌شود. میدانچه نوی ورزشی از جانب کمیته اید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. کنفرانسیا تحت عنوان اطلاعاتانه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، مسائل نظریوی و عملی که در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در شهر خوجند دایر شد، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد، مقامات حفظی حقوق، عالمان، استادان دانشگاه‌های عالی حدود ولایت و دانشجویان شرکت نموده تاکید داشتند که کار و فعالیت در دایره قانون اساس پیشرفت و ترقیات
ва сулҳу субот аст. дар конференсия ширкаткунандагон доир ба мавзӯъҳои ислоҳоти конститутсионӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва раванди ба даст овардани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, низоми иттилоотӣ ҳамчун омили кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳо, рақамикунонӣ дар танзими ҳуқуқи фаъолияти соҳибкорӣ мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои рақамикунонӣ дар қонунгузорӣ, иттилоотонии соҳаҳои ҳуқуқӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ва таҷрибаи байналмилалӣ, татбиқи меъёрҳои муайяннамудии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди кору фаъолият, рушди соҳаҳо, назару андешаҳо баён намуданд. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ифодакунанда ва ҳимоятгари манфиатҳои тамоми мардуми кишвар буда, қабули ин санади сарнавиштсоз барои ҳифзи пояҳои истиқлолияти давлатӣ, баробарӣ, мустаҳкам кардани заминаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ нақши муҳим гузошта, ҳадафи баргузории конференсияи мазкур дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҷлил аз рӯзи қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таълим, тарбияи ҷавонон дар рӯҳи эҳтиром ба қонун арзёбӣ гардид. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар давоми 4 соли охир бештар аз 12 000 иншооти гуногун бунёду навсозӣ карда шуд. имрӯзҳо азму талоши сокинону соҳибкорон ба он равона шудааст ки то моҳи сентябри соли 2026 боз 2000 иншооти дигар бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шавад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ, ин ҷашни бузурги миллӣ моҳи сентябри соли оянда бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. аммо барои бо дастовардҳои назаррасу шоиста истиқбол гирифтани ин рӯйдоди таърихӣ таҳти роҳбарию ҳидояти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2022 раванди корҳои созандагию ободонӣ тақвият ёфта, тарҳҳое амалӣ шуданд ки баҳри зиндагӣ аз ин ҳам беҳтару хубтари мардум равона гардидааст. инак бо гузашти бештар аз 4 сол мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз иҷрои нақшаи корҳои созандагӣ ки ҷиҳати истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатӣ пешбинӣ гардида буд, мужда расонд. яъне дар ин давра бо саҳми мақомоти давлатӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва аҳолии созандаи вилоят бештар аз 12 000 иншооти гуногун баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ба таъкиди масъулин ин ниҳояти кор нест, нақшаи дигар ҳам таҳия шудааст ва то моҳи сентябри соли 2026 дар 18 шаҳру ноҳияи вилоят дар маҷмӯъ боз 2000 иншооти дигар бунёд карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар идомаи тадбирҳои созандагию ободонӣ ба бунёди мактабу кӯдакистонҳо таваҷҷӯҳ бештар аст, зеро рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон дар сиёсати иҷтимоӣ давлату ҳукумати кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад. тибқи маълумот дар марҳилаи аввал дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сохтумони 60 кӯдакистон ва 73 мактаб амалӣ гардида, имрӯзҳо бунёди биную синфхонаҳои иловагӣ ҳам идома дорад. бинои мактабу кӯдакистонҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ, саҳмгузории шарикони рушд ва соҳибкорону шахсони саховатпеша сохта шуда, баъди ба истифода додан мушкилоти мавҷуда аз ҷумла дар муассисаҳои таълимӣ норасоии ҷойи нишаст аз байн рафта, фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳам бештар мегардад. маврид ба таъкид аст ки афзоиши бо суръати аҳолии талаботи ҷомеаро ба таҳсилоти томактабӣ сол ба сол афзоиш дода истодааст. бо назардошти чунин ҳолат дар асоси дастуру ҳидояти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд раванди бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъсиси шаклҳои алтернативии фарогирӣ ба зинаи таҳсилоти томактабӣ густариш ёфт. масъулин иброз доштанд ки бо амалӣ намудани чунин тадбирҳо иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди маориф дар хусуси то соли 2030 ба 50% расонидани фарогирӣ ба таҳсилоти томактабӣ имконпазир аст. барои мисол дар ноҳияи кӯҳистони Мастшоҳ ки дар гузашта ҷиҳати фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот мушкилот вуҷуд дошт, соли равон бунёди 10 боғчаи бачагона оғоз гардид. дар дигар шаҳру ноҳияҳо низ мақомоти маҳал дар ҳамдастӣ бо соҳибкорону аҳолӣ бунёди кӯдакистонҳоро амалӣ менамояд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор корҳои созандагию бунёдкорӣ бо маром идома дорад.
ساکنان شهر با افتخار بلند ملی بهر آبادانی و زیبایی دیار خود سهم ارزنده می‌گذارند که این گواه صداقت آنها به وطن و ارزش‌های استقلالیت میباشد. گزارش همکاران ما. با تشبس ساکنان و صاحبکاران سخاوتپیشه شهر حصار زیاده از 3 کیلومتر راهی دهه‌ای حصار جماعت دهاتی حصار منفرش گردید. اقدام مذکور در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عملی شد. اهل دهه حصار با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور چنین کاری نیک را راه اندازی کرده برای تامین بمامونیت روایی واسطه نقلیات در این مسیر شرایط سازگار مهیا نمودند. ما در قطار دیگر ساکنان دهه‌های شهر حصار تصمیم گرفتیم که در حدود دهه حصار که یک از دهه‌های باستانی شهر قدیمی حصار به حساب می‌رود، کارهای از نوسازی و آبادکاری راه‌های حدود دهه حصار را به انجام رسانیم. بعد از آن که ما این راه را به انجام می‌رسانیم، اقدام داریم که کوچه‌های درون دهه را نیز منفرش کنیم. ساکنان دهه جلال‌آباد جماعت دهاتی میرزا رضای شهر حصار نیز به کارهای سازندگی و بنیادکاری دست میزنند. حالا ساکنان در دهه به کارهای ساختمانی بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 38 شروع کردند. باید گفت که ساختمان بینای نوی مؤسسه تعلیمی با سهم صاحبکاران سخاوتپیشه و اهل دهه مذکور عملی میگردد. طبق لایحه بینای نوی تعلیمگاه از 18 صنفخانه عبارت میباشد. ساکنان نیت دارند که کارهای ساختمانی را هرچی بروقتر به انجام رسانیده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مؤسسه را مورد بهره برداری خوانندگان قرار بدهند. گزارش دلشاد رحمانزاده و صدرالدین ابراهیمزاده از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی اخبار. раванди корҳои сохтмонӣ дар пули мошингузар ва роҳҳои васлшавандаи роҳи байналмилалии обигарм нуробод бо суръати баланд идома дорад. ин иншоот ки дар давоми 2 соли оянда бунёд хоҳад шуд. дарозии пули нав 920 метрро ташкил медиҳад ва татбиқи он барои беҳтар намудани робитаҳои нақлиётӣ ва рушди минтақа аҳамияти бузург дорад. гузориш дар ин хусус. айни замон дар қитъаи сеюми роҳи автомобилгарди обигарм нуробод дар партави ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути техникаҳо ва бо саҳми сохтмончиён раванди корҳои сохтмонӣ барои бунёди пули мошингузар идома дорад. аз рӯи гуфтаи мутахассисон қитъаи сеюми роҳи автомобилгарди обигарм нуробод аз сохтмони пул ва роҳҳои ба он пайвастшаванда аз болои обанбори роғун бо дарозии 920 метр иборат мебошад ки бузургтарин пул дар кишвар маҳсуб меёбад. иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозаи 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. лоиҳа давоми 2 соли оянда татбиқ шуда иҷрои он на танҳо воситаи бо ҳам пайвастани ду соҳили дарёи сурхоб ҳамакнун аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар рушди иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи обигарм нуробод ҷавобгӯ бо талаботи байналмилалии роҳсозӣ сурат мегирад. айни замон корҳо дар мехсутунҳои пул ҷараён дошта дар корҳои бунёдӣ зиёда аз 100 нафар кормандону мутахассисони варзида ба кор ҷалб гардиданд. аз фаъолияти муназзаму пайвастаи мутахассисон ва 50 техникаҳои пуриқтидор бармеояд ки пули мошингузари роҳи байналмилалии обигарм нуробод бо сифати баланд ва дар муҳлати муайянгардида сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. маҳмадалӣ абдукарим, аюби маҳмурод, хайрулло холмуминзода барои барномаи иттилоотии ахбор. огоҳӣ барои сокинон. طبق اطلاع агентии обҳавошиносии кишвар аз даҳаи аввали моҳи ноябр дар ҷумҳурӣ ифлосшавии ҳаво афзоиш меёбад. ин ҳолат махсусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе эҳсос мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар ин рӯзҳо аз сайру гашти тӯлонӣ дар кӯчаҳо ва хиёбонҳо хусусан назди роҳҳои сернақлиёт худдорӣ кунанд. тафсилоти бештар дар гузориши Мансури Ҷалол.
با گفته متخصصان بلندشوی سطح افلاسشوی هوای اتمسفری در شهرها و ناحیه‌های کشور بیشتر به عامل‌های مترولوژی وابسته است. طبق پیشگویی اگنتی آب و هواشناسی جمهوری در روزهای نزدیک حرارت هوا از 8 تا 13 درجه پست شده باریدن باران و برف در نظر داشته می شود. از 1 نوامبر سر کرده تا 5 نوامبر در جمهوری یک بار داخل شوی هوای سرد مشاهده خواهد شد و امروز حرکت به جمهوری ما چند غبار زیاد در منطقه جنوبی و توبه مرکز وارد گردید و احتمال است که تا روزهای نزدیک چنین چند غبار در قسم زیادی منطقه های ولایت ختلان باقی خواهد ماند، ولی در توبه مرکز و قسم زیادی منطقه های ولایت سوق بردن باران های کوتاه مدت در بعضی ناحیه‌ها حتی بارد و برق مشاهده خواهد شد و این چنین شدت گرفتن بارشات در توبه مرکز در شهر دوشنبه و در یک قطار دامنکوهای ولایت ختلان از احتمال دور نیست و حتی بردن بارشات در قسمت‌های غربی ولایت بدخشان و حتی با برف گذشتن بارشات در روزهای نزدیک. اساساً چنین وضع بارشات با برف گذشتن اون روزهای 4 و 5 در بخش از منطقه‌ها پیشگویی کرده می‌شود. در بلندکوه‌ها اساساً هوا سرد است و بردن برف‌های نم‌قدر شدتناک پیشگویی می‌شود. با فرا رسیدن هوای سرد از مسئولین و ساکنان کشور طلب کرده می‌شود که برای پس سر کردن این دوره با مسئولیت جدی آمادگی بینند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شهروندان دعوت می‌کند که قاعده‌های عادی‌ترین بخطری شخصی را قطعاً رعایت نمایند. از همه ساکنان و مهمانان جمهوری خواهش کرده می‌شود که در این روزها به ضرورت از خانه نبرایند و چاره‌های طبی را نیز رعایت کنند و همچنین از شهرهای کوهی و منطقه‌هایی که در حدود جمهوری هستند خودداری نموده به ضرورت حرکت به این شهرها یعنی که خودداری نمایند. سردی ناگهانی کشاورزان جمهوری را نیز غیر انتظار گرفت. در بعض شهر و ناحیه‌ها حاصل زراعت‌ها از جمله پخته، شاله، کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی هنوز در زمین باقی مانده است. با گفته متخصصان برای پیشگیری از تلفیابی حاصل باید تدبیرهای فوری اندیشیده شوند. تغییرات باد هوا سنه 4 و 5 در نظر داشته شده است. ما از کشاورزان دعوت به عمل می‌آوریم، تاکید می‌نماییم که با استفاده از همه قوای کاری یعنی زیاد نمودن چینکچیان یعنی حاصل پخته در صحرا بوده را جمع آوری نمایند هر چیز زودتر. یعنی تا امروز 357,000 تن پخته جمع آوری کرده است و حاصل جمع آوری نشده در صحرا خیلی زیاد است و با زیاد نمودن شماره چینکچیان تشکیل کردن هشتاری دست جمعانه ما میتوانیم حاصل در صحرا بوده را جمع آوری نماییم. در برابر این خواجگی‌های کشاورزی حاصل را از کش تکراری جمع آوری کردن و شاله درویده شده و کوفته نشده امروز در صحرا خیلی است. در برابر ببینید که جواری مکان است برای جمع آوری نمودن تیزاندن کار طلب می‌نماید. در برابر آن ناحیه‌های کوهی که قسماً کارتوشکا جمع آوری نشده است دعوت به عمل می‌آوریم که با استفاده از همه امکانات‌ها از آب و هوای مساعد یعنی در دوام 2-3 روز جمع آوری نمایند. با نظرداشت واردشوی هوای سرد به حدود کشور از نهادهای دخلدار طلب کرده می شود که تدبیرهای سری وقتی و فوری را راه اندازی نموده مسئولیت بیشتر نشان دهند. хоҷагии деҳқонӣ насиба яке аз хоҷагиҳои пешсафи ҷамоати деҳоти хоҷамумини ноҳияи ҳамадонӣ маҳсуб ёфта ҳамасола нақшаи пахтасупориро барзиёд иҷро мекунад. гузориши ҳамкорони мо. яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзию саноатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ин кишту парвариши пахта ва коркарди он ба шумор меравад ки дар болоравии рушди иқтисодии мамлакат ва сатҳи зиндагии сокинон муҳим арзёбӣ мегардад. зеро пахта яке аз маҳсулоти содиротӣ ва ашёи хом барои саноати сабук дониста шуда ҳадафи асосии пахтакорон рӯёнидани ҳосили хуб ва таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ин маҳсулоти ватанӣ мебошад. бо назардошти чунин омилҳо дар ноҳияи ҳамадонӣ ба ин соҳа аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад ва хоҷагиҳои деҳқонӣ дар кишту парвариши пахта саҳми созгор доранд. яке аз чунин хоҷагиҳо ин хоҷагии деҳқонии насиба дар ҳудуди ҷамоати деҳоти хоҷамумин мебошад ки ҳамасола аз дурнамозиёт пахта ҷамъоварӣ менамоянд. имсол аҳли заҳмати хоҷагии мазкур дар майдони 13,5 гектар пунбадона гандуму шолӣ кишт карданд ки ҳосили хуб ба бор оварданд. хоҷагии мо дорои 13.5 гектар замин мебошад. дар инҷо мо дар майдони
10 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندگیم، در میدان 2 گکتار کشتی غله گذراندگیم، در میدان 1 گکتار باشد کشتی جواری مکه گذراندگیم. به غیر از این با 1-2 تا خوجگی‌هایی که در همسایگی ما هستند با آنها شرطنامه بسته جمع 2.5 گکتار اون در شکل شرطنامه گرفته ما کشتی پنبه‌دانه گذراندیم که از آن هم حاصل دلخواه به دست آوردیم و حاصل نوکی اون رو از 40 سنتینر تا امروزه جمع آوری کرده ایستادیم و نیت نیک داریم که تا آخر موسم حاصل نوکی را به 50-55 سنتینر رسانیم. خوجگیداران در پرورش پخته تجربه بای دارند و همساله از نوعهای گوناگون تخمی‌های خوشصفت مطابق با اقلیم محل استفاده میبرند. آنها امسال از تخمی‌های لوتوس و لیما استفاده بردند که با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی و استفاده پروهای محلی و عمومی سری‌وقته حاصل بلند را صاحب گشتند. همچنین در میدان بیش از 1 گکتار گندم کاریده بودند و بعد گندم در کشت تکراری شالی کشت کردند که از گندم و شالی هم حاصل دلخواه به دست آوردند. این حال در خوجگی دهقانی نصیبه جمع‌آوری حاصل پخته دوام دارد و همه روزه مزد مهنت چینکچیان حسابی کرده می شود. خوجگیداران مقصد دارند که حاصل پخته را پورا جمع‌آوری کرده زمین ها را به موسم کشت تیر ماهی و بهاری آماده سازند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه همدانی، اخبار. در شهر پنجکین موسم جمع‌آوری حاصل کشتی تکراری ادامه دارد. کشاورزان جماعت دهاتی خلیفه حسن در زمین‌های کشتی دوم سبزی و شلغم پرورش نموده. این حال با جمع‌آوری حاصل فراوان مشغولند. گزارش در این خصوص. امروزها کشاورزان جماعت دهاتی خلیفه حسن شهر پنجکین از روزهای مساعد تیرماهی استفاده برده با جمع‌آوری حاصل سبزی مشغولند. زراعتی که آن را پس از جمع‌آوری کارتوشکای بروقتی در کشت دوم پرورش نمودند. در زمین‌های کشاورزی جماعت پس از انجام موسم کارتوشکا دهقانان کشت تکراری گذراندند و در میدان بیش از 110 گکتار سبزی کاشتند. امروزها باشد با قناعتمندی نتیجه زحمت خود را جمع‌آوری دارند. حاصل امسال نظررس است. دهقانان میگویند که با روی توصیه‌های آگروتکنیکی و با استفاده تخمی‌های باصفت توانستند از هر گکتار تا 350-400 سنتینر حاصل به دست آورند. من 15 سال است که با دهقانی مشغول هستم. سال جاری 7 گکتار کارتوشکا کردیم. بعد از کارتوشکا دوم حاصل سبزی کردیم. چخیل که دیداشتم من سبزی حاصلش خوب است. استفاده دو کارته زمین نه تنها ثمرانوکی استحصالات را بالا میبرد بلکه امکانیت میدهد که دهقانان در یک موسم 2 یا حتی 3 حاصل به دست آورند. این امر از یک طرف حجم محصولات کشاورزی را میافزاید و از طرف دیگر در بلند برداشتن درآمد اویلوی ساکنان نقش مهم میبازد. من کشتی یکم ما کارتوشکا کردیم در 60 سوتق زمین. حاصل جمع‌آوری کارتوشکا را خوب گرفتیم. و دوم حاصل کشتی تکراری زرجامه کردیم سبزی و من خدا خواهد ما حاصل خوب به دست میاریم در اینجا. یک قسمش میخوریم یک قسم دیگه با بازار رو میبریم بازار رو تامین میکنیم. حاصل سبزی و دیگر سبزیجات کشتی تکراری به بازارهای شهر پنجکین و مرکز ولایت و شهر دوشنبه انتقال داده می شوند. برای فروش آسان و سریع محصولات در کنار راه بین المللی پنجکین عینی جایهای مخصوص سودا تشکیل شده است. طبق معلومات مسئولان جماعت در حدود جماعت دهاتی خلیفه حسن 1490 گکتار زمین کشاورزی موجود است. از آنها 530 گکتار برای کشتی کارتوشکا استفاده می شود. پس از جمع‌آوری حاصل یکم در قسم زیاد این زمین ها کشتی تکراری گذرانده می شود. دهقانان میگویند که اگر پیش زمین تنها یک مرتبه استفاده می شد امروز با شرافت مشورت متخصصان و تجربه اندوخته آنها توانستند تا از یک پارچه زمین 2 یا 3 نوع حاصل به دست آورند. امروز صحراهای پنجکین گویا صحنه زحمت بیست دهقانانند. همین زحمت صافدلانه است که هر روز دسترخوان مردم کشور را پر میگرداند و بازارهای وطنی را با محصولات تر و تازه تامین می نماید. دلیری بازار شوسن صالحیان شهر پنجکین اخبار. ҳадаф истеҳсоли меваи босифати кӯҳистон асту саҳмдорони деҳот имрӯз аз натиҷаи меҳнат ҳавасманданд, зеро истиқлоли давлатӣ ба онҳо имкон дод ки истеҳсол ва фурӯши маҳсулот мустақилияти комил дошта бошанд. тафсилот дар гузориши Гулчеҳраи Саттор.
ساکنان سربلند ناحیه روشان با استفاده از شرایط طبیعی از هر قطعه زمین زرخیز کوهستان حاصل فراوان به دست آورده از استحصال و فروش میوه های شهدبار و دیگر مواد غذایی روزگاری آباد و آسوده دارند. در مجموع در این ناحیه بلندکوه 1396 گکتار زمین های کارم موجود است که به سهمداران 1264 خواجگی های دهقانی انفرادی و 35 عدد خواجگی های جمعیتی برای استفاده عاقلانه وابسته کرده شده است. میدان عمومی باغ‌های حاصل دهنده که سهمداران دهات می توانند از این باغ‌ها اقتصادیات خانوادگیشان را مستحکم گردانند در این ناحیه 270 گکتار را در بر میگیرد. در این باغ 6 نوع سیب‌های محلی پرورش کرده می شود و همه ساله خواجگیداران از این باغ زیاده از 5 تانه میوه با صفت از لحاظ اکولوژی تازه جمع آوری می کنند. من بسیار میخواستم که بار در این فصل از درختانی که برگ‌های طلایی دارند میوه چینم و این در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان اتفاق افتاد. فایده خوبی این ساحه سردرآمد را به نظر گرفته ساکنان دهات همه ساله میدان باغ‌های نو و برقرارسازی باغ‌های کهنه را مرحله به مرحله به راه می‌مانند. از حساب زمین نزد حولگی از باغ‌ها چیزی که به دست می‌آوریم هم خودمون می‌خریم و هم برای بزرگ برای سودا می‌بریم تا اینکه زندگی رو پیش ببریم. خریدارو ای دور می‌بینن ای حصار می‌بینن، شهر دوشنبه می‌بینن، ای شهر خوروغ می‌بینن، می‌بینن که ما میوه تازه داریم. چون که بسیار شیرین اینجا یک 5-6 نمود میوه هست. برای همین اونها رو جمع‌آوری کرده باز برای بازار به فروش میبریم. تازه خواجگیداران شکر میگویند که امروز توسط راه‌های آباد صاحبکاران از دیگر ولایت و شهر و ناحیه‌های جمهوری آمده محصولات آنها را با نرخ دسترس از سر زمین خریداری کرده به تلف و با صفت به خریدار میرسانند. خواجگیداران در اینجا نوع‌های گوناگونی سیب را برای فروش آماده نموده اند. صاحبکاران باشد از سر زمین آمده این نوع سیب را 4 سامانی و این نوع سیب را 2 سامانی خریداری می کنند. باغداران ناحیه برای از بین نرفتن نوع‌های محلی سیب و سال از سال بلند برداشتن محصولناکی آنها تلاش زیاد می نمایند. جماعت دیوت روشون در مقیاس ناحیه جماعت کلانتری محسوب یافته. در مجموع در جماعت دیوت روشون 297 گکتار زمین کورم آبی موجود است. برای اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده نمودن هر یک وجب زمین سعی و تلاش نموده در میدان 297 گکتار زمین‌های کورم یعنی حاصل آندوری می‌نمایند. در مجموع در جماعت دیوت روشون 119 گکتار زمین‌های نزد حولگی موجود بوده. ساکنان جماعت آن را ثمرناک و عاقلانه استفاده نموده سودند که از آن حاصل فراوان و دلخور گرفته سودند و برای زمستان آن را ذخیره می‌نمایند. از ثمر مهنت خواجگیداران اولا احتیاجات اهل خانواده، بعداً فراوانی بازار و ذخیره کافی محصولات را برای فصلهای زمستان و بهار به راه مانده به این وسیله در بلند برداشتن سطح زندگی خویش و تأمین سبد استعمالی سهم نظر است می‌گذارند. در ناحیه کوشانیان آمادگی مؤسسه‌های تعلیمی به موسم زمستان ادامه دارد. با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی، کارهای تعمیری، نصب سیستم گرمایدهی و تامین صنفخانه‌ها با انگیش و دیگر مواد سوزشواری به راه مانده شدند. گزارش در این خصوص. در مؤسسه‌های ساحه معارف ناحیه کوشانیان با مقصد در سطح بلند گذراندن دوره تیرماه و زمستان تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. در نزد همه مؤسسه‌های تعلیمی مواد سوخت، اسباب‌های ضروری از جمله گنراتورهای برقی دهنده، پیچ‌های برقی،
ангишт, ҳезум ва сӯзишворӣ захира гардидааст. тибқи иттилои масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи кушониён, дар анборҳои муассисаҳои томактабӣ низ маводи хӯрока аз қабили орд, равған, маҳсулоти донагӣ ва кишоварзӣ, мураббову консерваҳо захира гардиданд. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки мавсими сармои имсоларо ба хубӣ сипарӣ менамоем. соли ҷорӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён ва саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша дар назди муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия зиёда аз 30 симхонаҳои иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. масъулин азм доранд ки то ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ зиёда аз 20 симхонаи иловагӣ ва маркази инкишофи кӯдакро сохта мавриди истифода қарор диҳанд. дар муассисаи таълимии рақами 12 ин мавсим бо назардошти бемушкилӣ пушти сар намудани фасли сармо ба миқдори зарурӣ ангишт, ҳезум ва дигар маводҳои сӯхт омода намуданд. ҳамзамон дар ин раванд 20 тонна ангишт, 20 куб ҳезум захира карда шуд ки дар рӯзҳои сарди зимистон насли наврасу ҷавон дар симхонаҳои барҳаво ва гарм машғулиятҳои хешро сипарӣ намоянд. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи кушониён, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.